Dobro, to su bila ona doba, to se moglo, pogotovo na Braču. U međuvremenu govorimo o groblju za životinje i gospođa koja je kraj mene je svakako za takvo nešto iz razloga koji su, recite mi molim vas ponovo. Jer smo već imali jednog dalmatinera pred dosta godina kojeg normalno nismo htjeli dati na spaljivanje i odnošenje bilo di, nego smo ga ukopali na svoju parcelu na Braču ispod kuće. Da nam bude blizu i da znamo di je. Tako. Najvažnije je to da znamo di je. To je poanta groblja. Apsolutno smo za groblje za kućne ljubimce. Ja volim reći makar to bija tić, makar to bija slon. Ne govorimo samo o pasima, nego uopće. Ljubav čovjeka i kućnog ljubimca je nešto jedinstveno, kao što je ljubav uopće. I zašto je ne nastaviti na takav način? Ja vjerujem da ćemo mi u Splitu postići tu kritičnu masu, ja mislim da je 30.000 potpisnika. Peticiju krećemo, pratit ćemo uživo na YouTube-u. Već sam neke korake poduzeo u vašu korist. Zašto u vašu? Zato što ja ipak nemam pas. Ali ga imam. Evo ovak, na ovakav način. Na ovakav način. Sad je vrijeme za slikat se. Pridružit ćemo se peticiji. Tako je. Hvala vam najljepša i vidimo se. Hvala vama na trudu. Hvala vama.